Omano manya
Asomojo ya makweli tayo mechando teyo logoti moka na totinyi wa marigana Yesu tomenye no moko botambe. Asomojo ya makweli tayo mechando teyo logoti moka na totinyi wa marigana Yesu tomenye no moko botambe. Rogendo rwanero koera monene one nangaliganye asinga yane aria igoro ingere chete kondoseria. Rogendo rwanero koera monene one nangaliganye asinga yane aria igoro ingere chete kondoseria. Asomojo ya makweli tayo mechando teyo nogoti moka na totini wa marigana Yesu tomenye no mogoko botambe. Asomojo ya makweli tayo mechando teyo nogoti moka na totini wa marigana Yesu tomenye no mogoko botambe. Sotenine oyo wanyasae akondigere yana mabera na maiso aye yo bororo. Asomojo ya makweli tayo mechando teyo nogoti moka na totini wa marigana Yesu tomenye no mogoko botambe. Asomojo ya makweli tayo mechando teyo nogoti moka na totini wa marigana Yesu tomenye no mogoko botambe. Mechando teyo nogoti moka na totini wa marigana Yesu tomenye no mogoko botambe. Asomojo ya makweli tayo mechando teyo nogoti moka na totini wa marigana Yesu tomenye no mogoko botambe.
timoka na totini wa marigana Yesu tomenye no mawoko botambe asomo joria makweli tayo mechando teyo no timoka na totini wa marigana Yesu tomenye no mawoko botambe asomo joria makweli tayo mechando teyo no timoka na totini wa marigana Yesu tomenye no mawoko botambe Onye ryo kabegene te, naito ne chege.
Chintakana chikobao, Odo burakati bokobao, Odo takati bokayo, Ebime byonsi bikobao, Auma kweri na sekererwe, Auma rigata kobaroro, Auma kweri na sekererwe, Auma rigata kobaroro. Abageni ba minto inaigwete mumanyete kigusi nabona igwete na twagete yani na inje nabatenge setigaria igo erietaria nene rionso masira ne kasini yane o elifini unara rete no twa enkome kanisa bono nkeriga nkoba saba abana ba busibori aba naba minto twensi abana baria tobarinde elinde nyasaba abatuekere na nyinyi munitoka yuko Nairobi. I'm asking you, I think you are with those children, especially you are this choir. I think you are from where Barnabas is yani where okay kamera ngayira bana buji okay kamera ngagete nabanga tebya okay okay kwande na bonsi baka baligirete bensi baligirete igo I'm asking you please you take care of my son, you assist him whatever he needs. Okay. I'm telling you, in fact, I'm very happy to what you have done. May God bless you. When you will go, greet for us those whom you left behind. Thank you. Asante. Takwane tibuya. Aya kaze nisibande tika tusaluti gebiche yetu wakire buya sana tuko maridadi. Thank you. Thank you so much. Asante chikaze mbia mono sana mbia mono najua mwanya wadari bakakurugoro mwa kwanire mwakaribishira abantu. Thank you so much. Wacha sasa ni waite abantu bakuru kwanga brothers and sisters onye baroro bo mugaka ngaibale brothers and sisters bamuraba mwabo na baswati bamwabo masira igonta ketentikete nsemo ya sobo mogina Elvin ekiagera sironge inko nyerangeri yonsi echebune team ya abuno bakoyo yabona baguchigosoera imera lakini abamba muraba mwabo na baswati bamwabo mze nchuga aiga enate bigunga ase ngokwanira no to gukwanira korwa elinde nsengi magerigeretie na ria bantu baratorra masheito buya haya twebange bono tuligere rogoro aiga bate banga tuligere rogoro wacha wafike. These are brothers and sisters. Tumze Masira Nyamosi ambaye ndiye mzee mmewe Elvin, lakini wote sasa ni wenda zao, but we are here to pray for this family. Eskawa jomse bado ndocho uliaga tabalinga bantu bama ikomba torochibia hapo tuko sawa. All right, thank you. Sasa ningependa jina tu Elieta tu Nchenyarebe kurukuga. Kuna nabatebya mimi ni Isaac Kisore Nyamosi. Mimi ndio last born. Thank you. All right. Abantu amndo tiamba kwa nambi ya mole mwezi. Asa Marieta ngoro kwebisiba kwambukanya ngau. Yondo mukamuru mwabeli finyo manene. Asante. Mosese ni kumwenzi. Thank you. Nikondo kwa beka ngeno monu na lili kwa nabe. Mungu ni mwema. Na kila siku Doris Nyanchama bibi ya last born. All right. Ungesimama karibu na yeye lakini tumekusamehe. All right, tuendelee. Na bakwa ndimbu ya maromance. Beatrice Kwamboka last born yukuroyo nyuma familia ngima. Biya mana sogo chagotoa pole. Thank you. Ba mintombi ya mwena mwensi. Monica Bosiboli. Ncho nkubwati yolio tatika tutawera. Karibu sana samatanga y'umwana minto. Asante. Na bakwa nimbi ya mole
Tarasia nyalinda ninche nyagusira kubwati. Na wakwani waire buya. Kerati sinyaboke. Pe mwama sira na baire na bate karibu asogocha. Monya gusabira nienke ya mumuro minto. Mubasabira ni mono tata abana batigaroro tata wa mabira. Asante. Aba minto roro na mate nimewasalimu mchambo. Asante kwa kukuta kutufariji. Mimi kwa majina naitwa Dorka. Mimi ndio mkubwa sasa. Walikuwa wakubwa wawili hawako. Sasa ndio nimebaki mkubwa kwa hawa wote. Kwa hivyo mimi ningeomba tu maombi kwa hii familia yetu. Hasa kwa watoto wamebaki. Muwaombe na Mungu aendelee kuwasaidia wakue na wao wakue vizuri. Endelee kubasabira abana aba bakine buyambi yabebwatete na abana abaya Nyasaba mente chinguru no bongaini nechisemi. Iwombi yamono asogocha gotoa pole. Tuagokire Nyasaba senie nande merubirie yiga ere buya yoyo muntu busibuli. Thank you. Biyamono. Biyamono sana. We can wave as we go back. Thank you. Thank you so much. Asante. Asante baba. Nyasaye tigaba seseni na indaba agate. Biyamono. Biyamono sana. Ile kwaya ya Risa. Tafadhali kama mmefika weka wimbo wenu pale, mtupatie wimbo mmoja. Gitari pia mtajiandaa, inaitwa Gitari Upendo Church Choir. Pia Gitari Upendo Church Choir pia mtakuja after Risa. Risa iko pale juu. Wakati mlikuwa mnakuja hivi mliiona pale kwa njia. Risa wako wapi? Members wa Risa tafadhali jipange hapa. Nande nkurua monde birisi liding ili aruete nkirimineti. Asante. Lakini nanjire kiombe kigeji ya megoro kunga Mungu yumwema. Taira isi biombe bikoro kweli dalile ubonyasaye ime. Mungu yumwema. Kiombe gazi kale mwake gasi. Haya, wapatie wimbo wao tafadhali. Risa.
Tukifika mbinguni tutamuona Masihi, tutamuona Yehova, Yesu ndiye Imanueli. Tutakaa meza moja, tutakula meza moja, itakuwa ni furaha tukimuona Mwokozi. Tukifika mbinguni tutamuona Masihi, tutamuona Yehova, Yesu ndiye Imanueli. Tutakaa meza moja, tutakula meza moja, itakuwa ni furaha tukimuona Mwokozi. Amina. Wimbo mzuri sana. Tutakula meza moja. Matekeleza Mnogotera. And by the way, hii kwaya ndio ilikuwa kwaya ya mama. Kesi Mnogotera ni bodi rinzai ganga ki. Na hii kwaya master, kwaya mistress ya baba. Na yo modeli. Kotero kukuzina kikuwa chita sure. Ni bodi rinzai ganga lakini akaronda ike igoro. Lakini ya engora atake kororo ekerora ike igoro. Musa. Lakini nje Petero nda atagetumira nekomo muburi na kia vile tiko tara maje igoro ngakibako bana Yesu na ndo mukana baketwania abuga mega neninga ni sana koigwa igoro balenga bataete kogenda igoro gai gaseritaria ya Yesu. Bwana asifiwe. Amina. Thank you so much. Sasa tumebadilisha tafadhali, tulitangaza kwamba wanaume wote tungekuwa tutumie ule mlango pale, lakini sasa tumegeuza. Abaga kabonsi tokoenda, there is a red roofed house. Kuna chumba pale ambacho tutatumia wanaume wote, lakini wanadada tutaenda pale juu vile tuliagizwa hapo awali. Tuko na wageni kutoka Northlands STA, tuko na alumni kutoka Ekerubogie Tai, ama siku hizi inaitwa Nyamira Polytechnic by the way. We have friends from Nairobi. Tunashukuru sana kwa kupata nafasi kuja. Asanteni sana. Sasa sijui kama Chisemo chiomo kaka Masira mwaikirenga hiyo ndenara iga Chisemo chiomo kaka Masira Mbarogo se liyo kale kumyoka mbona kale kwike gari ntutu ako kanyire njuo ekiara to goetanie genteke ke yajire. Daktari Vincent Mbuyole. Mono sana. Good to see you. I like how you've been on top of things.
chisemo nchu moike gaiga ntakete moike gaiga mwensi chisemo chio mzee tafadhali kuja chisemo chia Masira nataka mjipange hapa pia muangalie juu alafu tutapigwa hiyo picha. Thank you my brother. Singe njomole batatu ni mweke lieta tekobia lieta na ngai ayo kuwa aikwa rukuru abale banda abale geti baba kwa nimi amole asiritere Yesu yemono nchengo rukichoeri oibo moyonde aiga nonga o Masira na rusirete muswati okoruku dolphin bochabeli no na murusirete. Thank you. Asante Kauye. Abana banyasaye bwakire. Yemono. Asirita nkoro kudankan nyakundi maranga. Enkera alia nyankoba. Lakini saa hii menyerete ali Nakuru. Mbwato muswati okoruku efari ni Kerubo. Asante. Thank you. Bwana asifiwe. Amen. Incheri eta ankoro ku William Nyamweya. Oyo bienda bwomenge. Aiga mabundu moino. Inje mbwato muswati omonene. Bwomochioyo. Omuswati okoruku Agnes. Inje semenene yo mochioyo. Bona ga menyeta so mochio Nakuru. Yondo mupasta so mochio Nakuru kanisa koruku nga Class Living Miracle Ministry. Na ondo mupasta ase kanisa ya Class Living Miracle Ministry kutoka omochio Nakuru Sariga. Na menyerete lakini bona ga naona aru Sariga. Lakini seito saiga mabundu oyo bienda bwomenge. Bien. Asenge njole semene na endo mupastore saba. Tokumbega maiso sabe. Tata Nyasaye chinguru ne chia ono bone no bwao. Tata nayo okoruna nayo gotwa. Muna twekira igantu amadesunga kotwanga sili tukoria lero. Korende twanyarire kumera na twensi. Bali kwanyare gotokiga igato tube na manyi ngao monone. Bayaya tokeire gaiga abana bo muchiyo banyarire ko nyorobo kongo batube na manyi ngao. Tata intuntu bwati okubwa kubwa ne chinguru ne chisemito gosaba ko ruwa sore tata. Bali barase chinjira ko ayerera go chago ikaga iga tata bayigorire chinjira. Nigo tumaite nga saitani agote nagari nali ase chinjira lakini papa yangu Mungu wangu ayokonyara kubune bikongo byonse birase chinjira ebikongo byonse birase amapepo onse byakumenyoka sikipara papa nyafunike na tamu yako wote watoe watu wako wafike hapa. Papa sisi hatuna uwezo na nguvu tunaomba kutoka kwako. Utusaidie Papa na hiyo tukienda kumaliza hii mkutano tumalize juu ya nguvu zako. Hata upepo mbaya ile inazunguka huko na huko kutaka kusuia maneno yako yote tunaikemea katika jina la Yesu. Baba tusaidie na otokonye bonse bali bana nyawika gaiga onyari kubaga tabonse. Tuwasabira yamaga asiri utaria Yesu Kristo oyoro motori ito. Amen. Thank you pastor. Keronda ete saliga ali musukuni mbogere nkukwani. Ubwiri bwabere. Thank you. Thank you so much. Mabibi na mabwana mnaozidi kuingia tafadhali wacha tuwapishe. Kuna viti vingi. Hawa ni wageni nadhani wametoka mbali pia. Kuna viti vingi, teremka hivyo vile mnavyoendelea. Unaweza nipatilie interlude kidogo DJ, interlude hapo wimbo wote wa Fari K especially. Itakuwa interlude nzuri sana as we are waiting for our visitors to settle down. Kuna watu wamesimama kwa barabara, kuna viti vya kutosha. Tafadhali teremka hivi. Hii hema nataka wageni wetu mwingie hii hema. Hii nimepoint nyote mabibi na mabwana. Thank you. Now at this point wacha niwaite kama wengine hapa. Oherio na tororo mo basobarire na
tori we korwense ba umerane ngumbu bakorangeria marita nimbeho bakorangeria marita bakorangeria marita nimbeho bakorangeria marita on that bright and cloudless morning when the dead in Christ shall rise and the glory of his resurrection shine, when his chosen ones shall gather to the home beyond the sky and the road is gold up yonder, I be there. Marita, Akora, Geria Marita, Akora, Geria Marita, Akora, Geria Marita, Nimbeo, Nato Pore, Merembo, Yanyasai, Tokwane, Owanchani, Bubukmia. Akorangeria marita nimbeo Akorangeria marita Akorangeria marita nimbeo Akorangeria marita Akorangeria marita nimbeo bono nyetingo bya matere no busiego mwoja kubya monte bya matere ino na kia kurukugali YouTube mba promote kana chagaiga. Haya, thank you so much. Tafadhali tufanye haraka hii kwaya tupatie wimbo wao, na iwapo kuna kwaya ambayo imefika mtuambie so that we give you an opportunity to bless us with your song. Elder Richard, I will come to you in a short while. Chanzo chako ni nini? Kifo letoka wapi? Kifo wewe, kila siku matanga, kila siku vilio, kifo watumaliza. Kifo wewe, kifo haki ni kifo. Chanzo chako ni nini? Kifo letoka wapi? Kifo wewe, kila siku matanga, kila siku vilio, kifo watumaliza. Kifo wewe, bila kuvumilia, toka bure zetu. Vumilia kwa Bwana, Yesu atakuvumilia.
wachane Yesu akaporudi atuchukue juu tutakutana nao wapendo wetu vilio vyasikika ulimwenguni kote mayatima wabaki na wachane Yesu akaporudi atuchukue juu tutakutana nao wapendo wetu bila kuhubiria toka bure zetu lala kwa Bwana Yesu atakaporudi twende mbinguni bila kuhubiria toka bure zetu lala kwa Bwana Yesu atakaporudi twende mbinguni bila kuhubiria toka bure zetu lala kwa Bwana Yesu atakaporudi twende mbinguni bila kuhubiria toka bure zetu lala kwa Bwana Yesu atakaporudi twende mbinguni bila kuhubiria toka bure zetu lala kwa Bwana Yesu atakaporudi twende mbinguni. Amina. Umesema vumilia, Yesu atakaporudi twende mbinguni. Thank you. Thank you so much. Wonderful song. Sasa nataka nilete wale ambao wameoa wasichana wa mama Bosiboli. Tafadhali kuja pia tuwatambue. Abana ba Bosiboli bali banywa mete and the Lord is on that bright and cloudless morning when the dead in Christ shall rise and the glory of his resurrection shine. When his chosen ones shall gather to the throne beyond the sky, and the Lord is called up yonder, I be there. Bwana asifiwe. Mimi kwa majina naitwa Daniel Aoga. Mimi ndiye nimeoa msichana mwenye ni last born wa mwenye ni mama yangu mwenye amepumzika huko juu. Kwetu ni Metamayo. Metamayo iko side ya on your way to Kijauri ama ukienda Nairobi. So ukipita Keroko unakuja Metamayo then Kijauri kipanda hivyo. So
Mimi binafsi nimeleta pole zangu kwa in-laws, my aunties na my uncles. So pole sana. Hii ni msiba wenye ulikuja hatukuwa tunatarajia. Though mama amekuwa mgonjwa for some time. So pole sana, na tunaomba mtuombee na tuwe na umoja kama family. Vile mama alikuwa anatuambia tuwe na umoja na amani. So kwa hayo machache nawaambia asante, na nimekuja na ndugu zangu na rafiki. Kuna dada zangu wako njiani, walikuwa wanatoka mbali kidogo, nikidhani wako karibu kufika. But mbeleni hapa niko na ndugu yangu last born, ndio last born kitinda mimba. Ni last born ndio kitinda mimba. Anaitwa Bonvenja Aoga. Aoga ni ndio babangu, but kwa sababu my uncles mwenye ni ekolera gochaga wataelezea zaidi. Wazazi wangu hawangefika hapa kwa sababu wako mbali kidogo, but walitupia pole zetu tuwaletea. So wataelezea kwa upana baadaye wakikuja hapa mbele. So naomba tu mnipe nafasi huyu ndugu yangu awasalimie na rafiki yangu mwenye amenishindikiza hapa. Salamu tu. Habari zenu? Nzuri. Naitwa Bonventure Aoga, mmesikia. The last born the Aoga family. Nasema familia na marafiki kwa hii familia, sema pole. Thank you. God is good All the time. all the time. God is good. Kwa majina naitwa Job Ogeto, rafiki ya familia. All right. Thank you, Job. Kumalizia, kwa familia yetu tuko vijana 4 na dada 4. So mimi ni number 4. All right. A good position. Thank you. Thank you so much. Asante, lazima tungekuheshimu vile kwa sababu I know what you've done for this family and we really appreciate. Bono tigande techikolera chumze. Chikorera chumo ngina abosiboli no mzee Masira. Bono chikolera ninchu. Kolera tafadhali kuja. Na topore merembo ya Nyasaye. Tokwane owanchani buhumya. Erio merembo ge kolera na togende igoro. Akorange yamareta nimbeo. Akorange yamareta. Akorange yamareta nimbeo. Akorange yamareta. Akorange yamareta nimbeo. Wakire buya. Actually, Nabatori we korwense ba umberane ngumbu bakorange yamareta nimbeo bakorange yamareta bakorange yamareta nimbeo bakorange yamareta on that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection shade, when His chosen ones shall gather to the home beyond the sky, and the Lord is called up yonder, I be there.
nimbeo natopore emeremo ya Nyasaye tokwane owanchani buhumya edo emeremo gekorera natogende igoro akorange yamareta nimbeo akorange yamareta akorange yamareta akorange yamareta akorange yamareta nimbeo akorange yamareta nimbeo. Ase Elvin na abana bayatiga. Thank you. Nje ngendere kolera gucha. Oriandiri gobugi wasomo helio natororo mo basobarire nabatori we korwense baumerane ngumbu bakorange yamareta nimbeo bakorange yamareta bakorange yamareta nimbeo bakorange yamareta bakorange yamareta nimbeo. On that bright and cloudless morning when the dead in Christ shall rise, and the glory of his resurrection share, when his chosen ones shall gather to the home beyond the sky, and the road is called up yonder. Kwana baba. Tigamba kwani na bange twaru masimba nabo mwali wanja mutene mwensi. Timu ya masimba nchimutende maiga ya lakini adwe kugukwana lakini asenye chebi cheyo ncho. Bantu bonse baru masimba na ndingwete mu bwato gotera. Ekwaya bono nate bigukuru masimba. Okay. Ncho na utenda maiga ya kagukwana songa mbele kidogo korera skabosia. Skabosia sinini batene maiga yao. Nalio korroka na biyase video. Thank you. Barura ali nyali bali ruguru. Nyali bali masaba. Omwana oli dorika nga yikwande ko chenjigocha. Inchigocha dorika. Oli bachera inchu. Umulisi nabo kwera libageli go tutambulise ne family. Ikorera byo kana. Wacha afike kwanza picha ipigwe. Mulisi yo gotosabera. Right? Twabakwaniria abantu bamanembo ya mule mwensi. Into ni watu masimba asili bageliga tingo kwana yakororotere na tatu mwabadolika into toirete omwana itwara igo korokudolika mongina bono nabona ali kuli bageliga na twatebire pole gatatu mwabakwana libagali ya twensi. All right. Ako wapi? MC. Chinsa njira salika. Bona. Kira chitara salika tubwate chikorera chire tofauti. Okay. Babange na kwera libageli. Kwali wanje otwanjirire nde. Na gocha. Hamongi na chaki na vokorole kana gocha na yesu kagocha. Mili sukagocha na yesu kagocha. Mubeke gati, mubeka gati. Igo. Na muroche iga. Abana bwo abangi na dorika. Njasa mulire ngo kuchemsire ne kwa meso nyakago setu masimba. It is unfortunate and yanyalikanire iga amangana yabeire yorende I don't know abantu kwanira as we finish. No, it's okay. Ni chibi chambu yore unabone biche ya akiru iko sawa. Lakini rende asenga nyonyo bakirwe bicha tima yedingo bwate kenda asaba ngina ora kwanilinga nelimo egera mutebi umwana na kyako menyeke nyoreke bawakilishe ga kikainde egento metawa ngina bakwane ko ngetani lakini asenga chinga kijia tiango kawe yomo tigo yomo kwa on behalf
whoever ana feel yeah briefly no na boto kwana na kinonye turasoba ko bia muri mwensi bia mona ikiagera amagweri aro na bale no ni stuaru na boto nyatigete tuacha ka kikorera yito njacha andika sama tukamange abana mbate makumurwanirira lakini riende ya ikeira asara arire na boto gwanjirana bono ndatebia abana bali bane batigara umwana uri one makogoti torika nori onde mubwatira na abana bali mwatigara ase nkeye egere muinyure nke rikorera atiga munyebeke bia egere na inu moche kororeka na abante egere na riara ache kumanyu ikiara na babeka bia asante amugikaransa abachukuru bali bane na mugikaransa bamwa chirebusio thank you abachukuru bane abachukuru skabusio skamutwe mukubeka lendo mwana yo ino mubeke gati ebiche yue yakuboronge Mr. Paul no bokuru Chester statement basi baminto nonye toreria rieri rora kero muntu nabwata rituko riaye nturero ige twajire ko bakirori lakini ikiabere kiabeire tubasabire nkeye nyasaga ndere ko baseseni na ndabakonye tutelevo ntuto tabwati kobuga nyasaga bwato kobuga asante pia mono abaminto semekera moko na ndimogende buya thank you bali mokuruka abana na mugocha John you can come nchimo mutebi kasi ni ino na kiata kire komenya na abantu kenyuleke Malaysia I think you can do it Biamano Torika kasi ni ito ne family gimana batoko ba ingora senchira ya bene asinge njogo sireriwa mono mongina kitwale kweni karechi abana bo mongina mwensi mutwale team spirit yoko gendelio mochibo mongina mparikiwe asenchira ya bene asante Malaysia kero tokokora kabisa asabe kusina rogo saba mwe bangete okay na hiki tiandu statement abana bali na banyakenyoro tiamba tina pole tili raisi abana bange kara kinira keiga anyorire bintu bya na bakweba abayibori gosaba ire patirenda am privilege kukina usi na karora abana bomu na karayane bagwa tarot of discipline ndikwa te discipline igentu tukobate bi momente kurwa simwarenge ubwancha ni mwarokiri asama tukaya and it appreciate mumanyete njino murainde amachani na Kenya na west of the lift tiri wanje weito yorende leadership nera manyingaya umwana olia tag ni muntu mbiru bwatabu imonte bibi ni birende bubuya egerende gesakukia korane cyo kina abantu banyamira nare gocha ande atu akumiri inchira mumenyete yorenda abana nabaya kero bana ba ukina abana bwato bosani obuya nintu abayibuli na botogo celebrate na enjoy asama tukayo yorenda munyakero oti yarenge gwanje wito tukwane tuaya abetelere tukwane so rendo molisi take your time urugo sawa tiaru urugo sawa thank you motongi nando yoro muyata tenya sai piamona senginjeri tuko piamona senginya sai kwale tira abana ba okurwa zichinse mojonzi bachira senge iga senginja magomba bene heko garaboka banyene no sai no ebaleta magomba ya iga tagoisana ono goetere chinguru chiao ocha senge iga karansororo bachokoro benge iga nyabana baba monaba abairia monaba matenya sai obuya bwa bonyare kanyako bokorole kanasi bale bana banguru barayiganya sa bande bagende namaguru abande bagende ne jibigibigi abande bagende ne chigali nyasa bagenda mana barabo nakara to korwa iganya sa to gotiga senke yiga wetire chinguru chiao uya bwa bagende korra kana sama tukons wetira seretera kristo yarom barito amen asante abakoyo ye ndagire nikise chika mogocha right abakoyo yengo kutoka Masimba ambapo
Msichana wao ako hapa katika hili boma. Pia tuna Elder Richard ambaye ana wimbo. In fact, Elder Richard, please come. Elder Richard. And in a special way, I want to recognize the presence of the Tai. That's Nyamira National Polytechnic. Karibu sana. Feel at home. Karibu sana, Elder. Omoje kale igoro gacheira bachenu barabuwe barache koyo menya omoje kale igoro gacheira bachenu barabuwe barache koyo menya njo tosoe Yerusalemu njo morale njo tosoe Yerusalemu nya bagaka banyamwando igoro bamenyete chibuku bakolika kurangeria marieta bagaka banyamwando igoro bamenyete chibuku bakolika kurangeria marieta njo tosoe Yerusalemu njo morale njo tosoe Yerusalemu nya omoje kale igoro gacheira bachenu barabuwe barache koyo menya bagaka banyamwando igoro bamenyete chibuku bakolika kurangeria marieta oroche rule igoro ramacha makendu abarache koyanywa mbalia babuire oroche rule igoro ramacha makendu abarache koyanywa mbalia babuire njo tosoe Yerusalemu njo morale njo tosoe Yerusalemu nya abakungu mbarasense barabaya bagusira abantu no mukungu yonere no muyorenge egana ari koraye kanisa amate nari ngumara iyoboye nansire tase kanisa buya anso moise konyoro mongino yo naga tusire kanisa buya gogo sabe bintu biribigane iri kanisa nabare kaba namba 1 gotore tere binte bituaria gitogo tare kenyoro togo tare nyumba ase nyumba gitogo kamwaya ale gotwariga ni buya twekaransa mwaye ole tubukimatuaria twamosabira abana baya nago turenjimosabira abana twanda nyumba mwaye twekaransa twabeka abana baya sinyasaye na nyasaye akayugusaba gwito abana bakaba abana bororo bakanda yisukuru bagasoma buya barure nyasaye batongera jimbaba barurukire kuruga abana Nairobi ko Nairobi mbameti obuyoroje ndoje mwana bina ko lebisini na gusabira uriko mwese ko ria ngo mokepi uriyo bigete suti buya bamuraba w'igisuti buya taso bakonyira anya sawo bakonyira biamono digansabe tata nyasaye mbuya kwale to mungino yo sabo sibolia se kenyoreke ukamosesenia ukamwa abana ukamuginiria abana abaye buya ukayugusaba kwaye emirimo gwakora na batowa ngambu yamana bona abana abaye twabikira sama bokao kuba ko matarase nseye baba abana bogose ni gwokonene baba abana bagosikanya sae baba abana boburuoti paka abajukuro baye boigo tuwasabetele asirira Kristo boli ito amen. Thank you. Ewa kwanire buya sana ire baka narengera iria winyoiro mugino bakuinyoire ngana garetire ndagira baragire kanisa bakungu abayambara asense oyo monero yora irabu inkiora inyolerwa asense yekero kwaruro
abantu mbale barakwe abantu ba celebrate batebenga ka kinto che torale Nyasaye otwinyoire inkiora inyorwe ekerode yasobo iko bwense onjale njiri sana no inje ne boli ya grese konte ne namba kwebanga ngokwanore enalengereria binte bikongo lakini tiganya saya gusenia singichokotero kuya sana. Kuna viti vingi upande wa chini, tafadhali wageni wetu teremuka huku katika hema ambazo ziko huku chini kuna viti. Now point of correction ni Ekerubogie Tai Boarding School. Nilikuwa nimedhani ni ile National Polytechnic. Ekerubogie Tai Boarding School ambapo watoto wa marehemu walisoma. Tuko na wanafunzi wenza waliokuwa wanasoma pamoja. Karibuni sana wageni wetu ambao mmetoka sehemu mbalimbali nchini Kenya. Thank you for coming. We appreciate your presence. Bono gonta keteko genda sobo omongina. Panto etimu yonsi ya Sironga. Gonta kete moche bosi. Ni maete mubwato mutenerio ino nero ko babanga ni mwa kuchibijaiga nkaze ni nkiango bakoyoye what moche. Ndagete moche mwensi litanga ni bosio gai. Etimu yonsi ya rule so I know chikorera nchire chinyorire chitaraika chio mongina kubatambulisha tole bale nchira gocha. As soon as they come tutawa recognize ene timu ya sobo mongina ngoba tenerete abachoke chibiche chimwa kungora alete chianti chikazens kurwali sobo gocha ebikundi ebyo finally yakorere kwaya ya Bususe ELCK nayo mse karibu. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Kuna furaha kweli. Nimeshangaa. Kifo kiko. Timu ya Sao Marem naende inaambia nene nchiriri tiraika akiaga nana kuligereriga nara ri naambia nene nkore injira kora taki ono MC yoko nyanjira nge bantu babiri batatu no watacha so kirangi na rume urugitare njerare karaika abo mokomanye mwe request igomanye nga oikiro monyo reribaga ekara maremu akwa the last moment bono teda otebaiga asenge to erujida ga chinke ande njide batebe nga twajite kuvuga matanka no bali bakorokwa abana maremu akoroka abana sikoje mutwa sikoiga mogusikana ni magasini inu so hakuchagua aba bande bonsi tusike magasini nini naliyo bichera rokane buronge
Right, we have the photo. Right. Abu bara abana. Na bayigumba kola taki. Paro. Bono. Kunganchirange. Omwego ya makwane. Aba wakilisha bonsi. Lakini ya nime ntu mwana oyo mo. Okay. Aye moiwa. Wata. Abanchwa n'abayiri ba mama wakire buya. Ntota tukwana mangana mange kera mangana ukwana na erete. Igento bono getigarete na masaboka. Elinde tuganyenga kyomane na kuyona atoira suburu atigwae. Nimeshukuru sana. Thank you. Ndaba minta somane na bakwani ruakire bia. Inteni gongo tebanga anti yane. Obairo gusumbuka singa kientambe. Una chusi gatu agamba como agante bia omugano mutambe. Lakini ndi gongo tebanga okolire mirime miya nonyo ulengalia segitanda ni galenge ukona kumulira nyasaoye. Njengo tebanga tigatu mukaso manene. Ekiagera ntumanyete nga okurara nkuro igotiga familia yaye nigo tukubabeka samboka nyasaye na ene mugenderera koba mukumurigiri nyasaye chingaki mulimo ya so wikubwense ekiagera na ero gututanga na sonsi mbiya mono. Thank you. Abande tiga basaluti bayende bikaransa. Bono saluti mu ikaransa kamuranje. Thank you. Abuna abana narangire talibo. Bono nabayibo. Bono bari bakoroko akoroka abachukuru. Skwango wota. Grandchildren. Okay. Yongo cha bwangu. Bono. Tigango. Maybe cousins and uncles. Cousin nchia nchira. Sko mutwa. Cousin chomongina. Sko cha mutwa bina kwa sukirego sko wocha. Abana na bara benchira. Tabelieta. Bwana Yesu asifiwe. Marikago ntenga mwanya bantu ibwire no mukungu amatuka ya namakaso bwiko bwense. Namatuka inaenda ichireme chando emenge. Na mwanya abantu beke ruchimbebe atanyale wetani. Emetinya ata etani, emyaka ata etani, namatuka ata etani. Omwana ominto nyasana bamanyetenga nabakomenya matukaya naenda agende. Abana bali bana mwatigara. Mutigara soka bako kwa mwanene nyasa balende. Egento mulisia ngokinga oyo kaseni yane iga menya ta se nyomba ya nyasaye na ndale gukora mangana maya kumbe garo mwanya banta akure amakora ya manya niga ko mutunyanana atu amutunyananire na nde tiga batunyanana inu motene na so kwege na so mwanene Elie tu dato tebi ba. Amarie tankalen ya kerari onduko tigo manana baseni Bien monosa. Walmaremu bara abana bane abana ba muruminto skoje mutwa. Sko wangu mranje. Toj kongi to ba so ta nga. Okay. Abanko ba yo mubweka ba awakilisa. Bwana yo. Au bariro korona mate na bakwani mwezi rieta ria Yesu. Asa maria tangoro kurine tukwambuka. Oyo nere tata. Oyo sirare anti yane. Ga kure na itu togo kwa. Ge kora ntu bado ga chire ntu mbaye gatokoro. Abro batangani. Na intu ndo kwega ile kina mineti. Yeah. Thank you. Ndetero rame milele. Bando bawenda makweli. La rodi team to eregaiga ne yeto kwenda kwa kanisa. Nchugo cha mutwa. Enaigumbo so sei LCK. Yeah. Okay. Enta que te va bikra nyoka tere kero bagu ko. Era el mu kumia. Ai ugwara nzi.
Baminto na bakwanire asomo nene bwakire bia. Bia mono nche samarieta nguru kulista nyaboke yototo ndi aiganka. Ngotebio abana balia. Molemereri na ndi mole masomo nene. Chinga kichia mama mina abwate na chichi chia ikire na lito gotenga litu kondero. So igo molemereri egeko gerekera nyeke ngokuna kira bantu bonse. Chenari gusabanya sabaremi na ndi ekara mukoira na guchisi mukale moira ne buya chinga kimuraira ne bia mono. Asante sana. Na indabo mbabwa tokotera ngutoretera bale baadaye ni uniform y'inyankanga. Okay. Thank you. Bono timu neraiga yondoche ole semo yendugu yane nchuo cha mno muleo kurati nunya okayone kurati kerra tata babisi anjiti gamba kwaninga bwakire buya ntutu wachiraiga koba kiroli una mongi noralire igo abana baye na batwaye kubaganiria maya bibisibya nyasaye buna bakinetia ase nyumba yo manene motiga kamoranche wekachinga ki ekero yesa kuirana achanya olenga moyo ta okumisana sigo twabaganiria maya ekero mogenderete komorera na inde mwebeke anga singincho yogo cha kwa manene. Thank you. Wangoiga. Asante. Wakwanira on behalf. Thank you. Lietariane no Molisia Robin Nyaboga kurubususa sidia church. Bia mono sana. Thank you. Thank you. Bono tinkoreta sehemu ya masa ne gurubu yae egere kwa wana bono njumwesi oyo makwan on behalf ndoche mubasta alia chinsa yanga chaere ya mwe mwa bimwe jinsi bata ayo kwa manyu kwa nago kiri guikasa nonya nabo nabakwaniri mwesi mbuya mule no twarueta tukagana uchisi tokale embonga mongolisi no twaruete nsago moina uri yanchole manyamatoki ebono igongoteba ase obuya bwa Yesu nero tubwate nere ntereba Yesu nere ntereba nero gotogendia na endo itoikia nero igitio yo minto kamo ikiriga bono niko tugwanchirana gutwaikira egento nare goteba abana bo muiri oyo n'abantu bamurange mono moteme koleme kiagera matuka yabeera mabesana abeera mabe abantu bire kubona ko twacha twana kubagerana asabira obuya bwa Yesu bokole emirimo asa amina atinya abantu abibigeri n'amaliga erinde naenda baremie. Thank you. Obuya bwa Yesu bubeo bia mono sana oiga kwanire gatakuba wakilisha mse bia mono sana singe chuo cha bia mono kundi kio mwali I guess wana ngiko kubeka mwali goskabusia sini nirende singe chike kundi kina kio mwelio bono kiganda teba swate wa minto naba mura ba minto nechikasi ni cha minto nchuko cha mwachirego bono mugo chaka kurwa monene tigo yo makwan on behalf kindly na baire jitaga jinyinge nabo nanchire lakini nko abantu babiri kiagera chinyumba cyo mwaka achire ibere okay I wanna you are coming it's okay okay bono etimu eye tigancha kire umusubati omanene lakini ingo cha kumwali baga akwane enyombe nene nero muswati nakaleta ki nera akwane bono tigancha akire enyombe nene kose tiganda amanyaba egere amaswati wa minto
Yancha kira. Kiamba chinsa baota ku West time. Bamanyi bonsi yae kwalengera iri bwana. Oyo no murugione. Oyo nendu gweko kombwati bono. Imoki ko bakwa kero kunwa. Nere ko bwati maremu. Okay. Nendu gwende ko bwati oyo. Onera mogoti. All right. Oyo murugi oya gari kurumaga tima ndinki yago bwesero jumaya. Bono no oyo omakogoti omurugi oya nero oyo. Hai mokyo ko bakwa igoro. Oyo nero ko bwatia ngayabari nyari. Girendo wege. Oh, ya ko bwati oyo. Ya. Noyo obwati oyo. Noyo obwati oyo. Noyo obwati oyo. Omokogoti oikira. Aha. Abaneji kasi ni cyane kuri umame. Very good. Bono asenge njo tata West time. Nayo gusaba. Ngoya kwane. Okura niyo sabira nige pindi eke. Ekwayeli atera. Egarengera li ekwayeli. Sikabosi baba. Nasikia kuna wageni ambao pia hawaelewi lugha. Na wasalimu katika jina la Bwana. Hamjambo. Mimi nami naitwa Agnes Kerubo kutoka nyumba kubwa ambao kutoka Kenyanya. Huyu mtoto amerara Elvin alikuwa rafiki yangu sana. Na alikuwa anaishi na mimi. Hati akapata mchumba akiwa kwangu. Ndipo akarudi hapa Kisii. Sasa ni sikitiko kubwa sana niliposikia amelala. Lakini maana mahuti ni Mungu aliumba. Tuliumba katika udongoni na tuarudi udongoni. Na tunashukuru Mungu kwa yale alitenda. Lakini wale watoto ambao sisangu wamewacha. Shikana pamoja. Mtembee pamoja. Msikosane. Msaidiane. Ndio muweze kusimamisha hiyo boma la mama yenu. Sina mengi la kusema, ila ninasema ni asante na Mungu awabariki. Asante sana. Kiswahili safi. Abana beruoti ya igoro biya mole. Njoyongo kwana igende Agnes Nyamweya oyigwate byosaba. Okay. Tusabere bwana. Tiana atebi abana rende ga kipori kindo monene. Aya, sawa, sawa. Abana babo siborio minto. Pore. Naende omagokone noringa ki nigo mole mwanya sai. Oinoro omagokone. Onde tayongo tebina ki aye kabeiga gosinya lebe kabeiga. Naende mwanja ine. Bia mono tiga to sabe. Omotongi tata nyasawe yole igoro mono. Na ajira sora sense tata. Igereria aseke wancheke. Manana wemeganda ntwamanye tenga nto chego ikaransa aseke wancheke. Barule jinse mwenye chense nyasawe wemeganda asowaja kwa pole abana ba masirana bosibulio minto. Oyo lengo mokungwe esicha olendeta abana baye. Namagoka yabere. Taligasi ya lengo monene negasi ya maoka alegokora. Kolende nyasaye agasomwawo. Okabobwatisia akalenda abana baye. Bono barolekanie nyasaye. Na ntutoko gwetogeringa mbuya mono ekiagera gwakoreta nyasaye. Monene wemeganda abakire asama tangaya bonspi na babikira asama bokawo. Na abakorwa andonsi nimanyete egento batumia ne kigari ne kibigibigi ekiro asiri namabati amagoko amwanya bantu. Kolenda tata twirane irimbi ya mono ekiagera kwa bentero bayaba kwa baikia naende karo bakwira no motongi ekiagera yole manyara ntumwanya bantu toko majakira lituko ase twairanire magega omanana wemeganda na asabira mabira abene kolendo bagata abana obatuntu bena manyingao onana wemeganda twetigira asore tosemeretie karora irani oborwoti bwao ntumirane twensi nonya maisi santumirane ayama kena akobori tigawenera asore asobwanjani wa Kristo oyoro mosabelio ito. Amen. Amina. Tusalutika tugende. Thank you. Ekwaya libono skowocha. Kwaya bosose.
Lakini no mbali bako endo nyabagotera se kwae sino bagocho. Thank you. Munaimba live ama wimbo wenu uko pale? Mogotera live. Haya, nabanta bako. Enga kienero yoko mwege na Yesu. Enga kiendete yo incho wango taranyorwa. Ekero wakule omanye toline libaga. Libaga imbono amavera nareo. Enga kienero yoko mwege na Yesu. Enga kiendete yo incho wango taranyorwa. Ekero wakule omanye toline libaga. Libaga imbono amavera nareo. Lituko lya moelyo lyabeire ange. Ayerera bwango totagosira. Neraye yogotoleka. Ayerera bwango totagosira. Enga kineraye gotoleka. Litugonya moelyo lyabeire ange. Ayerera bwango totagosira. Enga kineraye yogotoleka. Ayerera bwango totago. Enga kineraye yogotoleka. Vande bagoteba bunambale no kwegena. Kolenda sogokora kwabo bamokana. Goikato inyole buno kwegenda woka. Gotali no babo bamokana. Goikato